hano turi kumwe na mama mureke mwakire mu buryo bw'umwihariko kubera ko nayoboye ubushize mwaramwakiriye mu materaniro. Mama aho yicaye ahaguruke iteraniro tumwakire. Let her stand up so that we receive her. Muramubona uriya mubyeyi mwiza. This is my beautiful mother. Amen. Noneho mama Claude wamushuje wamuhobeye umufatega n'akaboko mutambutse hano imbere. Therefore let me request the mother on her side to bring her forward. Nibyo narimbabwiye ndimo ndarwana n'umutima. Ninakira mama wenyine gushima bigaragara ko nikunze. Kubwiyo mpamvu ndakira abantu bose basabye gushima kandi turasezeranya bishop ko turicara hano tubwirize kugeza amasaha asoreza. Therefore let me request whoever are requested to come. Ariko mama yahereye ku cyumweru cyashize. But my mother from last week. Umunsi yasenze twende twari twasenze. When she came we are not here. Aravuga ngo yari gushima Imana ariko ngo turi kumwe. And she was like she wanted to praise God when we were here. Ndibaza ukuntu twari gusubira yadashimye. So I was wondering if we could go back without twari kugera mu rugo ntitwumvikana. And then whenever we get home then we'll be fighting. Rero mama ni karibu cyane. You're welcome, mother. Tuguhe umwanya mutoya nawe urabyumva. A little time. No kuvuga amagambo uyavunagura. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanje guhagarara ha. Dushima Imana ishimwe. Rasoma ijambo hano Zaburi. In Psalms, Psalms 40. Zaburi ya 40. Psalms 40. Aravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Nategereje Uwiteka nihanganye. Antegera ugutwi yumva gutaka kwanje. Amen. 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 Numvise bavuga ngo umwanya ni mutoya. I heard they have a little time. Ariko nyine nubwo ari mutoya nanone mureke nshime niyenda sinzosura no guhagarara hangaha. No matter what, let me praise God. Nevertheless I will not stand here again. Narindekereje ngo ishimwe ryanje naho ryari rishingiye nyine muri ayo magambo. Ariko ngatekereza ngo nushaka wihangane papa wihangane akanya gato. Ngatekereza ngo umuryango wa Ben wo haguruka bose bakaza hano n'abana kuko amagambo yose mvuga y'amashimwe intego ni yabari y'abantu. Mwihangane baze dushima Imana twese turi kumwe ntabwo nashima jenyine. Ikindi kandi kamanza nshima umwanya bagihaye baza shima Imana yaturinze mu nzira iraturinda mu rugendo rwari rurerure kandi rwari rugoye ariko Imana iraturinda tugera hano amahoro. Iradufasha dusanga namwe itorero ry'Imana muri amahoro. Imana yakoze icyo kintu ndayishimiye Imana ishimwe. Kindi kandi niba n'umuryango wa Mududa uri hano nabo bagomba kuza bose n'abana kuko nibo naje gusura bagomba kuza hano tukishimana mwabanguka mukaza tugashima Imana. Ahubwo naza avuga ngo turaririmba nibura n'agatero kamwe ariko nimba bidakunda ndekera huza. Wagiye muri Sunday school arabaza. Ndashima Imana kubitangaza Imana yakoze ari amagambo musomye mwumvishe uko avuze nimwishimwe ryanje riri. Urugendo rwanje rwa rugo kuza kureba abana ijambo ry'Imana ryavuze ngo nategereje Uwiteka nihanganye yumva gusenga kwanje anyitaho aransubiza. Yesu ashimwe. Shima Imana ko yatugiriye neza muri uyu muryango. Muzukuri Imana yakugiriye neza uzushima Imana yakugiriye neza uzutanga amaturo n'amashimwe menshi uzamurira Imana icubahiro. Aho narindi guhera ku mwana wa mbere bavyaye uyu bafite aba batatu ntabwo nari namubona noneho babaye batatu ndatekereza ejo ndavuga ngo nzaza nje gushima Imana mpagarara. Imana yakoze iki kintu. Imana yagize neza igatanga abana muri uyu muryango nukuri yumvishe gusenga kwacu. Imana yo mu ijuru yarakoze ndayishimiye naho ndi narayishimiye ariko ndavuga ngo nzaza mpagarara aha niyo ntego yanzanye naje ntanashoboye ndwaye ariko ndavuga ngo nzaza gushimira Imana. Imana yo mu ijuru yakoze iki kintu ndayishimiye Imana ishimwe. Nihaza kuboneka umwanya muraza kumpa nibura agatero kamwe turirimbe. Yesu ashimwe.
reka dukomere Imana yacu amashyi menshi Mighty hand of applause to God. basubirayo